waan biraatti narraan jijjiirree fi sagantaan tiyya arra dhiifama jechuun hin beenu nuti jechuun kiyya isin ajaa'ibsiise warri isin ajaa'ibsiise hoo ammallee waan biraa dhaggeeffattaniiti habrashiidatti diduu seenuuf deemtanii if qusachuun ni beeynaan keessatti akkana waliin fixnu bar ni gaariidha moo fokkotaadha haganuma baqa kan waan biraan hin gaafanne kun faaya. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيستر. حياك. الحمد لله. يو ترانا خلني تنين دبدانيس. تران تاي تفضو دبدو. أكمل دورة في والبودة جرتني ولا قرتني دبدا. وري عمو دبتشو فيني أولباتني قستي ومتخاني رابيزين قولنا جلتا على تاب قولا كلاتهم. قالتومي أتلين هدو قالتومي ديفمني يجون المناماتي متي وربي لين جالتو. نمني سيب بالله سيفي متي اتي بالله سيفي لي متي حقا سنر دابتني نموان بالله سن أركي إجان رياليتي رتي جودا ديفم أولغافتشون ربي براتلي أجري دو قبدين جا مالف سومناس ديما إسي نموان هدو جيدة برسي هم تو في تولتولي نما فاميلي دا خرابراتينيس هريادا إتو نما واحد مين بيفهم جاتشون الجرو it's only George والرأن بدي ناتي بليسي إسعانتو إفبيغ أنا خنين بيغو جورج that's it نمني برا أنو تيتو ألي أرسيد آد إفهم نجي جان غنم خنا يس جين ما ألفيف كدي نغا هاي يو إسان اتدقى ميري چنكين كب that's it وان برا خنا خيسة دي مهم جرو يس تبدا يا أما اللي لا نفسه فما ناقولي نمني تكو يرو emotional تهو وان دوبتو هم بيخو سيبيتشا متين هوندا سو أما أتي بديتي بيتي جورج ديفما غافتشون ትልቅነት ነው እኮ ይሄ ምንም የሚያሳፍር ነገር የለውም በቃ እዚህ ላይ እኮ እነሱ ተመላልሰው አንዳንዶቹ ለምንድነው ይቅርታ የምትለው ኢጎ ብቻ ይዘን እንሙት እንዴ ጥፋት አንድ ሰው ያጠፋል እኮ ራስሽ አንቺ ይሄ ነገር ፌር አይደለም ወንድሜ ላይ አጥፍቻለሁ ብለሽ ካመንሽበት አምኜበታለሁ በደም ምን ችግር አለው በደም እኔ ብቻ ሳይሆን እሱን ያቆሰሉት በአርቲስትነቱ የተጫወቱት ሁሉም ወጣው ይቅርታ ማለት አስፈላጊ ነው ለምን ከዚህ ህዝብ ነው አሱም የሚጠብቀው ክብር ያለው እኮ ህዝባችን ጋር ነው አሁን እኮ አንቺ ያው ለነሱ ሞዴል ሆነሻል ማለት እንዳውም ለነሱ ምሳሌ ሆነሻል ለመሰለሽ የሰው ልጅ ይሳሳታል እንዲሁም ደግሞ ከስተቱም ይማራል በቃ ምን ችግር አለ እኔ እኮ ማንንም አልጠየቀኝም እኮ ማንንም ነይና ይቅርታ በይ ዝም ብዬ እኮ እንደ ድሮ ማለት ነው ዘግቼ ቁጭ ብዬ ሌላ ቢዝነስ ውስጥ መግባት እችላለሁ እኮ ራይት በት ይሄ ለህሊናዬ አላስተኛኝም እኔ አንድ ሰው ካልሰደበኝ ካልነካኝ እኔ ያንን ሰው ነክቼ ግፍ ካረኩበት ይቅርታ ማለት ግድ ይላል እኔ ሰሞኑን ያን ያህል እንኳን ቲክታክ መከታተል ሰው አይደለም ግን የነበረው ኢንቫይሮንመንት በጣም ያስጠላል በውሸት 15 ሚሊዮን ተበላውኝ ብሎ አንድ ሰው ሲያለቅስበት እሷላክስ በመልካም ነገር ነው የምናቀው ግን ሰዎች ነምኒኹም በይቴ ነመት ጤቲስ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ሊያስገባ ይችላል በስሜት ማለት ነው ሶ ያ ሁሉ ነገር አልፈዋል አልহামዱሊላህ አሁን ጾሙም እየመጣ ስለሆነ አንቺ ለንጹህ ህሊናሽ ለንጹህ አእምሮሽ ነግረሽ በደል ወይ ደግሞ ጥፋት የደረሰበትን አካል ቆመሽ ወንድም ያጥፍቼ ባለው ብለሽ መጠየቁ ትልቅነት ነው ይሄ እንደኔ ትልቅ ነገር ነው ሰኒፉ ነሞተን ብራቲፊስ ጨራኸኒ ሐሳባቸውን እስቲ እኔ ዲፈማውጂን እችማላ ማሰዲን ዱበዴ ቦዲ ዲፈማውጂ
دبا دركان انجرتا كدبا nama تاني في beeynu برخانين بل nama beeynu tokko ati nama biyyaati illeedha nama haqa sadii walirraa qabu tokko haqa amantaa walirraa qabna haqa sabaa walirraa qabna haqa namni nama ta'u walirraa qabna maaliif ilmi namaa ilma namaatiif qabeenya waan ta'eef qabeenyi qabeenya caalu nuti irraa akka saba tokkotti yoo fudhannu taate wal qabna qabeenyi keenya guddaan wal qabna jechuudha. Kanaaf ansirrallee beekee osoo hin ta'in ati nama hayyuudha nama beeku namaaf illee quuqamaa jiru nama yeroo hedduu dinqisiifachaa waggaa 3-4 keessa as dabraa turre jechuudha. Ammoo wanni dhiyoo tana deemaa jiru xiqqisho akka xiyyaa kan nama tokkotti innan gammachiifne maal jechuu barbaadeeti. Dhiifama maatii itti kuni uuma ilmi namaa dhiifama waliin jechuu waajibaatii barbaachisaadha. Nuti bakki itti waa xiqqoo nurraa hafte dhiifama namaan jechuu namni dhiifame nun sunilleen dhiifama nu godhuu dhabuun kun xiqqoo nurraa hafte akkuma saba afaan bareedaa kana dubbannuutti jechuudha. Fakkeenya yoo fudhatte Finfinnee guddoo tana keessatti ilma namaa tokko saba Guraagee haa ta'u sabaa sablamoota biraa yoo itti gufatte dhiifama siin jeessi gaafata. Dhiifama sii itti gufate dhiifama jeessi gaafata. Xiqqoo nuti dhiifama namaan jechuun kun akka waan wayii tokkotti ilaalla. Dhiifama jechuun kun dhugatti aadaa nu ta'uu qaba. Inni biraa ammoo salaatul jammaa hoggu salaanne assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu innee ceekuu teenya tan mirgaarratti hoggu salaamtaa baafannu yoon obboleessa kiyya miilaan qeensaan bakka dhaabbannu sunitti nan mufatellee akka salaamtaan dhiifama naa godhu jechuudhaaf salaata khayrii irratti nagaha atis naaf nagaha jenna jechuudha. Kanaaf Abu Rashidaa keenya nuti nama akkaan arra keessatti nama akka dubartiitti akka hayyuu dhiiraa fi dubartii caaltu tokkotti nuti si fudhanna. An waniin juu akka nama karaa guddate si daa'imaa si beeyna nuti hiree carraa rabbisii kannee biyya ambaa jiraatullee biititee arrallee suma eeydii waa hundaanuu jechuudha. Akka dhaamsaa waniin siif dhaamu barbaade ati nama hayyuu tokko akkuma duraan nama kana quuqamaa fi deemtutti akkuma duraan nama kana mataa walii qabaa deemtutti waa gariis dhiisi hoflaan bira dabre atuu nama hoflaan bira dabru osoo garaan kee keessisi gubatu waa meeqaa sirratti agarra hoflaan bira dabartu. Kanaaf waa hedduu akkasumatti dhiifama waliif godhaa waliif bira dabraa. Ana kanas suni jechuu hin barbaadu dhiyootana miidiyaarraa waa hedduu deemu jira. Kanaaf dubbii kana hundaa'uu qabbaneessa dhiifama waliif godhaa soomana as deema. Kanuma gaasirra beekeetiin obboleetti too dilleen hangafa kee ta'uu nama danda'u. Kanaan siin ja'a akkuma duraa suni jabaadhu waa hunda walitti dhoorki garaan kee keessi osoo si madaa dhiifama jechuu maaliif kana jettee yoo kanaan jettu taate sabaa sablammoota 180 ol haa durjaanii arra kumaa oliin wajjin jiraachuu jira. Miidiyaa kanarratti addunyaa guutuu wajjin addunyaa afaan keenya beeytuu fi afaan keenya hin beeyne gidduu jechuudha. Mee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wallahi zamana boodaa kana keessatti zamana gartee jaarraa amma keessi jiru kana keessatti warri keenya waan dur afoolaan nu dabarsanii arra nuti kun ilma abbaa dhaane yookaan ilma abbaa abaare yookaan ilma abbaa gartee kun hogaa dagatee ilma abbaa xiqqeesse akkasuma fakkaata yeroon ammaa kun maaliif haadhaa fi abbaan keenya dur abbootiin teenya dur warri dabre sun seenaa guddoo nuuf dabarsanii amantaan ka waliin foone sabaan ka waliin foone waliin jabaatanii gabrummaan ka irra jirtu miidiyaa kana hin qabne miidiyaan kun reediyoo cabsa jedhanii waa hedduu gartee irra dalagaa turan shira addaa irra dalagaa turan harka muranii harma muranii ka irra dalagaa turan. Amma dhiifama si dhaabuu fiyya. Dhiifama maaliif fi wanni dilasan keessa deemu osoo hin taane wanni nuti barbaannu amma dhiifama jechuun guddina fedhamoo nu barbaachisa moo nu barbaachisu. Dhiifama jechuun nu biratti waajiba barbaachisummaa keessa biqotee jechuudha. Bakka kanuma kaniin barbaade galata. Nuti dhaloonni ammaa kuni haadha abbaa keenya ka dursuun miidiyaa osoo qabnu achi gattahuu hin qabnudha waniin kana haasaa jiruuf sinirrallee dheereesse. Galatoome rakkoon hin jiru. No problem. Rakkoon takka hin jiru. Akkana goona jara keenya. Namni ifi balleessa namatti hin yakke joo. Yoo hin yakkine joo isaa beeka. Yoo nama tokko cubbutti yakkite xiqqaas ta'e guddaa anattis yoo yakkite
ifiif akka xiyyaa kana gabbaatee dhiifama namaan jetta. Dhiifama naan jii jaaniitii miti dhiifama kasi goosisuu qaban. Faranjiin biyya jirru tanatti yoo walitti gufanne I'm sorry jaanii akkanatti ilaal onnee isaanii kana qabatan. Akka gizeen san hin dabarretti. So yoo akkasan isin gootanii jiraattan namoonni biraa dhiifama jaadhaan namaan hittiin xiqqaattan naamana itti guddattan rabbi birattis nama birattis. So ani kana wanniin jechuu barbaade namoonni biraa kan yaada biraa qabdan gizee biraa bal'inatti haasawna baleetitti urjii wanniin gabbuuseef akka haasawu kana keessan kunneef. Waan biraatti narraan jijjiirreef sagantaan tiyya arra dhiifama jechuun hin beenu nuti jechuun kiyya isin ajaa'ibsiise warri isin ajaa'ibsiise hoo ammallee waan biraa dhaggeeffattaniiti habarashiidatti diluu seenuuf deemtanii if qusachuun ni beeynaan. Ali warri asirra jirtanis warra gad jirtanis warra gubbaarra jirtanis warri jala jirtanis hundi keessanuu ni dhageessaniimi bakka kaballeessee balleessaa dhiifama ja'a. Badii iblaal namni tokko badii itti muraniiti balleessee ja'a. Gisee afaan irree heddummaati hoo